But the title of my message today is Be Still. Un svētdienas nosaukums ir Esi mierā. We're also going to have the first communion of the year together. Un pēc tam mums būs arī pirmais vakarēdienas šajā gadā. So just open your heart and prepare for that as well. Tā kā lai jūsu sirds ir atvērts un sagatavots arī tam. The first scripture is Psalms 46 and 10. Un pirmā rakstu vieta ir Psalms 46. Psalm 46 and 10. 10. pants. The Bible says, Be still and know that I am God. Un Bībelē teikts, rimstieties un atzīstiet, ka es esmu Dievs. Be still Rimstieties and know that I am God. un atzīstiet, ka es esmu Dievs. The first thing I wrote here Un pirmā lieta, ko es šeit is that pierakstīju, rest is important because God's voice is clearer in stillness. ka miers ir svarīgs, jo Dieva balss klusumā ir skaidrāka. It is important to know how to rest, Tāpēc ir svarīgi zināt, kā palikt to mierā, know how to be still, kā būt to mierā, be able to hear the voice of God. lai dzirdētu Dieva balsi. And when we talk about rest, Un kad mēs runājam par mieru, it's not only the time you take out from people to be alone. tas nav laiks, kad tu pavadi nošķiries no kādiem cilvēkiem, lai būtu viens pats. The state of rest God is speaking of here is more of the mind kind of rest. Bet šeit Dievs runā vairāk par to mieru, kas ir mūsu prātā. You know, when I take short vacations, Kad es paņemu brīvdienas, I need the first day, man vajag first 2 days pirmās 2 for my dienas, brain to calm down. lai mans smadzenes vispār nomierinātos. You know, you are seated, Jo and parents understand this very well. Parents, vecāki to labi sapratīs. when you are resting without your child, Kad tu atpūties bez bērniem, first 2 days, pirmās 2 you are dienas, not resting, tu but you neatpūties, are resting. You see? bet tu atpūties. So that kind of rest of the mind Un šāda atpūta is prātam, what God is speaking about here. miers, tas ir tas, par ko Dievs šeit runā. Of course, that is very much influenced by the rest of your physical body. Protams, ka tam ir cieša saite ar to, ka tavs ķermenis ir atpūties. But there is still a possibility to even be in midst of chaos, but rest in your mind. Bet tu vari būt arī hausa vidū, bet tev prātā ir miers. So God says, Be still and know that I'm God. Tāpēc Dievs saka, es rimsties un atzīsti, ka es esmu And there is Dievs. something about the knowledge of God. Un ir kaut kas, kas saistās ar to, ka tu zini This par Dievu. this word know doesn't mean the way I know few people here. Šajā rakstvietā minēts vārds atzīstiet. Tas, es pazīstu cilvēkus. For kas ir example, šeit. Piemēram, the Bible says, Bībelē teikts, those that know their God tie, kas pazīst savu Dievu, will be strong būs stipri and do great exploits. un darīs liels darbus. There are different Greek words for the English word know. Un grieķu valodā ir dažādi var tulkot ir dažādas nozīmes But šim vārdam. the deepest one of it is called epignosis. It's called epignosis, the Greek word for knowing, for Jā, knowing. grieķu valodā ir viens vārds ir epignosis. And this is a deeper knowledge and revelation of God. Un šī ir dziļāka pazīšana un atklāsme par For Dievu. example, Piemēram, I know almost every one of you here es pazīstu gandrīz visus jūs, kas on a esat šeit. superficial level. Vismaz virspusējā līmenī. But when some of you called me on phone, Bet kad man kāds piezvan pa I telefonu, might not immediately recognize your voice es uzreiz varbūt neatpazīšu uz because there balsi. is a limit to how much I know you. Jo ir kaut kāds limits, cik daudz es tev pazīstu. I don't know what your spouse knows about you. Es nezinu tik daudz, kā tavs dzīvesbiedrs par tevi You know, zina. you might be wonderful on the outside, Varbūt tu esi brīnišķīgs no ārienes, but your wife knows something about you that is different. bet tavs sieva par tevi kaut ko zina, kas ir savādāk. You might be the best lady on the outside to everyone, Tu no ārienes tu esi brīnišķīgākā sieviete. and that's what the people know. Un tādu tev cilvēku But your pazīst. husband knows something different about you. Bet tavs vīrs tev pazīst no citas puses. This depth of knowledge, Šis pazīšanas when you dziļums, get to this depth of knowledge with God, kad tu dziļi pazīsti Dievu, that is when miracles begin to happen. tad sāk notikt brīnumi. That is when you begin to do great things for God. Tad tu sāc darīt liels lietas priekš It is Dieva. an intimacy with God. Tā ir intimitāte, tuvas attiecības ar Dievu. And you cannot know God in this way if you don't know how to be still.
Un tu dziļi nevari pazīt Dievu, ja tu neesi mierā. It's good to start with verses of the day. Ir labi sākt ar dienu ar Bībeles It's pantiem, good to start with 5 minutes prayer a day. ar 5 minūtu lūkšanu ir labi sākt. But do you think you can know your spouse that well if that's how you relate with your spouse? Bet vai tu savu dzīves biedru vari iepazīt dziļāk, ja tu tikai tik daudz pavadīsi laiku ar viņu? On the wedding day, Jā, kāzu dienā, when they are reducing the promises, kad lasa apsolījumus, zvērastus, imagine you pick out your own promise tu paņem savu zvērstu, and say, on this day, un tu saki, šajā I dienā make a vow to you, my dear wife. es tevi solos, man dārgā sieva. On Monday, I have 5 minutes for you. Kā pirmdienā man būs 5 minūtes priekš tevis, And it's between 5 to 6. un tas būs starp 5 un 6. It could be 5:05, it could be 5:30. Tas varbūt būs no 5:05 vai pusē 6. And if I come, Un, ja es no atnāku, matter what you're doing, vienalga, ko tu dari, you must respond. tev jārēģē. That's the only 5 minutes I have. Tās ir 5 minūtes vienīgās, kas man priekš tevis būs. And sometimes I could oversleep. Un dažreiz es varētu tas arī I nogulēt. might not meet you in the 5 minutes. Nu, es varētu arī neierasties. But still, Bet I joprojām want to know you deeply. es gribu tevi iepazīt dziļāk. It's not possible. Tas nav That iespējams. is most of the relationship we have with God. Bieži vien šādas ir mūsu attiecības ar Dievu. I will put a sermon while I'm in shower. Kamēr es esmu dušā, uzlikšu svētrunu, That will be enough for the day. un ar to jau šodien pietiks. Imagine all the relationship you have with your wife. Iedomājieties, tev ir tādas attiecības ar sievu. Is that when you are in the shower, she's talking on the outside. Kad tu esi dušā, tad viņi kaut kur ārpusē runā. There will be no relationship. Jums nebūs nekādas attiecības. Having your sermon while you drive is good. Kamēr tu esi pie stūres, kaut kur brauc, klausīties svētrunu, tas ir labi. These are auxiliary. Bet tas ir kā Additional. papildus. There is something called the place of intimacy. Jo ir kaut kas tāds, ko sauc par tuvības The Bible vietu. says- Bībele saka, When God finished speaking with Abraham, kad Dievs beidza runāt ar Ābrahamu, he left the place where they were speaking. viņš aizgāja no tās vietas, kur viņš runāja. And Abraham left the place. Un Ābrahams aizgāja no tās vietas. Abraham and God chose a specific place and time to speak. Ābrahams un Dievs viņi izvēlējās vienu konkrētu vietu, kur sarunāties. Right now, God is in us. Šajā pat brīdī Dievs ir mūsos. And yes, we can speak with him anywhere, anytime. Un mēs varam sarunāties ar viņu jebkurā But laikā. when it comes to knowing him, Bet, kas attiecās uz to, lai viņu dziļāk there should iepazītu, be conscious and consistent planning and scheduling. tad vajadzīgs ir pastāvīga un konkrēta plānošana. This is because the world we live in is filled with chaos. Jo pasaulē, kurā mēs dzīvojam, ir daudz hausa. And anything you don't plan will not work out. Un viss, ko tu neplāno, tas izgāzīsies. So be still. Esi mierā. Find a time nothing disturbs you Atrodi laiku, kad nekas tev netraucē. and spend with God. Un pavadi to ar And you'll Dievu. be amazed what will already be happening in your life by the end of January. Un tu būsi pārsteigts, kas ar tevi notiks jau līdz janvāra beigām. Rest is important because God's voice is clearer in stillness. Miers ir svarīgs, jo Dieva balss klusumā ir skaidrāka. The second scripture I have for today, Un otrā rakstvieta, kas man ir priekš šodien, 2 Chronicles 20 and 17. tā ir otrā laiku 20:17. I spoke a lot about that last week. Iepriekšējā nedēļā es par to jau runāju. So I will only read the scripture alone. I will not speak into details. Tā kā es nolasīšu tikai šo rakstvietu. He says, you will not need to fight in this battle. Un šī kaujā jums pašiem nebūs jākauj. Position yourselves and stand still. Esiet tikai klāt, ieņemiet vietas un vērojiet. Position yourself and stand still. Ieņemiet vietas un vērojiet. Angliski tas ir esiet mierā. When God is fighting for you, Kad Dievs karo priekš tevis, what you need to do kas tev jādara? is to position yourself Ieņem vietu and stand un still esi mierā. and let him do the fighting. Un lai notiek šī kauja. And it says, and see the salvation of the Lord who is with you. Un vērojiet, kā tas kungs jūs, Jūda un tevi Jeruzaleme izglābs. It says, see the salvation of the Lord. Vērojiet, kā tas kungs jūs, Jūda un tevi Jeruzaleme izglābs. That word see is important.
Šis vārds vērojiet ir svarīgs. One of the way you get into peace Viens no veidiem, kā tu vari iet mierā, is learning how to walk in faith. tas ir kā mācīties, kā staigāt ticībā. You have to learn how to see Tu gribi iemācīties, kā that ieraudzīt, you have the victory ka tev ir even uzvara. before the victory shows up. Pirms šī uzvara jau ir, pirms viņi ir vispār iekarota. So you start behaving Tu sāc as izturēties a victorious one. kā uzvarētājs. So that's the reason why Jesus would find himself sleeping in the storm, Tāpēc Jēzus gulēja vētras laikā, because he could see what the others could not see. jo viņš redzēja to, ko citi neredzēja. Faith brings you into that position of rest, Ticība tevi ieved šajā miera vietā. into the position of rest. Miera vietā. Do you know many of the things that we do here? Daudz lietas, ko mēs šeit darām, Most of it is by faith. tās tiek darītas ticībā. And I've never had a sleepless night thinking of how something will happen. I have never had a sleepless night. Un man nekad nav bijusi tāda bezmiega nakts, kad es domāju, kā mēs to izdarīsim. There is a place of strategy, planning, Jā, protams, ir stratēģija un but plānošana, there is no worry bet nav because uztraukums. I have trained my mind to see Jo es esmu ietrenējis savu prātu that redzēt, God is with me, ka Dievs ir ar mani. because that's the voice I heard before I step in. Jo tā ir balss pirms es speru soli. So God says, be still Un tāpēc Dievs saka, esi mierā and see the salvation, un vēro un ieraugi šo see your uzvaru, salvation. ieraugi šo glābšanu. I wrote here, Un es šeit pierakstīju. rest does not mean there is no battle. Miers nenozīmē, ka nav kaujas. It means you are not fighting. Tas nozīmē, ka tu necīnies. Oh, let that sink in very well. Lai tas nosēžās jums prātā. Rest does not mean there is no battle. Miers nenozīmē, ka nav kaujas. Rest means you are not fighting. Miers nozīmē, ka tu necīnies. So how do you enter a battle where you are not fighting? Kā tu ieeji šajā kaujā, kurā tu necīnies? When you are spending time with God. Kad tu pavadi laiku ar Dievu. Because He begins to direct you on what to do. Jo viņš sāk tevi vadīt, kas jādara. And He begins to give you the peace of mind that you need in the battle. Un viņš tev dod mieru prātā, kurš tev ir vajadzīgs šai kaujā. Psalm 23. 23. psalms. Psalm 23. 23. psalms. The Lord is my shepherd. Tas kungs ir mans gans. I shall not want. Man netrūks nenieka. You see, I love this scripture Man patīk šī rakstvieta, because it says the Lord is my shepherd. jo šeit teiks, ka tas kungs ir mans It gans. did not say He will give something to me. Jo šeit nav teiks, ka viņš kaut ko man dos. It says I will not want. Bet tur ir teiks, ka man netrūks nenieka. It is a stage of relationship with God Tas ir tāds attiecību līmenis ar Dievu, where you don't need to ask anymore ka tev neko nevajag viņam prasīt vairāk. because there is no need anymore. Jo tev nav vairāk vajadzības. Now, what about if I really do have a need? Bet ja nu man būs kāda vajadzība, My mindset changes here man domāšana sāk because mainīties the šeit. Bible says Jo Bībele saka, He has given me everything I need ka viņš ir man devis visu, kas man according vajadzīgs. to life, for life Saskaņā ar and dzīvību godliness. un dievbijību. So, on the giving part, everything is done. Viss jau ir iedots. On the giving part. On the giving part, everything is done. But, yeah, on the giving part. Huh? No, когда речь идет о даянии, уже все сделано. Он уже дал нам. Tas, kas attiecās uz došanu, viņš jau visur iedevis. But now, on the receiving part, Bet tagad devējs visur iedevis. this is where we need to position kas ourselves. attiecās uz saņēmēju, mums So, ir jānostājās. The Lord Mūsu is vietā. my shepherd. Tas kungs ir mans gans. I will not want. Man netrūks This is the nenieka. first revelation of God you must have. Šī ir pirmā atklāsme, kas tev vajadzīga par Dievu. Anywhere I put my feet on, Ka jebkur, kur es spēru savu no kāju, matter how deserting or how dry it is, vienalga vai tā ir tuksnešaina vai sausa, I am coming with provisions from heaven. es nāku ar nodrošinājumu no debesīm. So you will see that in the Un wilderness, tu ieraudzīsi, kā tuksnesī He kept supplying them. viņus nodrošināja. When Isaac was in a land filled with famine, Kad Īzaks bija zemē, kur bija bats, God says, do not leave Gerar.
Un Dievs viņam teica, neaizej no Gerāras. And then the Bible says Isaac sowed in the land Un tad tur rakstīts, ka Īzaks sēja šajā and zemē. reaped 100 Un 100-kārtīgi viņš ievāca in ražu the same year. tajā pašā gadā. The Bible says Un Bībele saka, he was so wealthy, un ka viņš bija tik bagāts, greatly rich, tik bagāts, that the people became jealous of him. ka cilvēki sāk viņu skaust. In the same land when people could not afford food, Tā pati zeme, kur cilvēki nevarēja atļauties tikt pie pārtikas, a foreigner became so wealthy ka ārzemnieks, iebraucējs, viņš kļuva tik that bagāts, the nation became afraid of him. ka vietējie cilvēki sāka no viņa bīties. I have a covenant with God. Man ir derība ar Dievu. If somebody puts me in the middle of the desert, Ja kāds mani noliks tuksnesī, give me time, dodiet man it will laiku, become a city. un tas kļūs par pilsētu. This is not when I read the scripture, Kad es lasu rakstus, it takes over my mind. tad es iedziļinos ar It visu takes savu over prātu. everything about me. Es ar visu savu būtību And I iedziļinos. cannot believe differently. Un es savādāk nevaru tam So, ticēt. some of the things could sound like an arrogant, Varbūt kādas lietas izklausās kā lepnība, but it's the same thing as Jesus saying, I am the bread of life. bet tas You būtu tas see? pats, kā Jēzus teica, es esmu dzīvības maize. It's not Saprotat? arrogant. Tā nav He lepnība. just knows who he Viņš is. vienkārši zināja, kas He viņš says, ir. on this day, Viņš teica, šajā dienā the scriptures are fulfilled in front of you. raksti You jūs see? priekšā ir piepildīti. He Saprotat? knows it was the fulfillment of that scripture. Viņš zināja, ka viņš ir šo rakstu So there's piepildītājs. something that some of us already know Ir kaut kas, ko mēs zinām jau, because of the relationship we have with God. dēļ tām attiecībām, kas mums ir ar That Dievu. if you put some of us in a desert, Ka ja tu mūs noliksi tuksnesī, it is because God has seen a potential city there. Dievs redz pilsētas potenciālu And tevī we un are, tajā vietā. we are the seed of that city. Un mēs esam sēkli priekš šīs That pilsētas. is why he says you are the light of the world. Tāpēc viņš saka, ka tu esi gaisma. How can a light be hidden under the bushel? Un kā gaisma var apslēpt zem spaiņa? False humility has taken identity away from many people. False humility has taken identity away. Viltus pazemība ir nozagus cilvēkiem identitāti. God himself said, Dievs pats teica, you are the light. tu esi gaisma. Why should the light be hidden? Kāpēc gaismu But jāslēdz? you say, Bet tu saki, I am the light. es esmu But I gaisma, love to be under the bed. bet man patīk slēpties zem gultas. God has made you the light. Dievs tevi darīs par gaismu. Check your motive. Pārbaudi savu Don't motivāciju. move by the flesh, Nedarbojies miesā, but let your word hear your voice. bet, Let your word, your word bet lai pasaule dzird hear your tavu voice. balsi. I have a vision, Man ir vīzija. and it's not because I want to be known. Un tas nav tāpēc, ka es gribu būt slavens. I am naturally an introvert, Pēc savas dabas es esmu introverts. but I have seen Bet es esmu that there's something redzējis, God puts in this mouth ka Dievs kaut ko ir ielicis šajā manā mutē. that if I don't spread it to the places it's needed, Ja es šos vārdus nepasaku tajās vietās, kur tie I will vajadzīgi, give account in heaven. tad es atskaitīšos debesīm par So I to. made a decision, Tāpēc es esmu pieņēmis lēmumu. and I've not even started working on that plan. I will start this year. Un es vēl neesmu iegājis tajā plānā, kas man ir šajā But this gadā. is the vision. Bet šāda ir vīzija. Everywhere possible, Visur, kur iespējams, people will hear my voice. cilvēki dzirdēs manu balsi. By books, Caur by grāmatām, sermons, by svētkrājumiem, videos, video, by podcast, on podkastos, the street, uz ielām, everywhere possible. visur, kur If you iespējams. delete my account, Ja tu izdzēsīsi manu kontu, somebody else will post my content tad kāds cits man publicēs. because there is a fire coming out Jo uguns nāk no that manis, needs to be spread across this kurai nation, jāizplatās pār šo and no zemi. enemy can stop it. Un neviens ienaidnieks to It's nevar too apturēt. Ir pa vēlu. If you could not take me out on the 1st January 2025, it's too late. Ja man nevarēja novākt 1. janvārī pirms gada, tad ir pa vēlu jau. I'm finding out what it takes to have a TV license right now. I'm finding out. Un es tagad noskaidroju, kas ir nepieciešams, lai saņemtu televīzijas licenci. I'm finding out what it takes to own your own radio station right now. Kas ir nepieciešams, lai būtu pašam sava radiostacija? Do I have the money?
Vai man ir nauda? No. Nē, But my Father has it. bet manam tēvam ir, When his time comes, kad laiks pienāk, it will come. tad tā atnāks. In some years to come, Pēc dažiem gadiem, in 1 year only, vienā gadā, I will release 50 books. I will release 50 books es uzrakstīšu 50 grāmatas. in 1 year. Vienā gadā. I'm still young. Give me time. Es esmu vēl jauns. Dodiet man laiku. Because Jo I am the light es esmu of the gaisma word. And I pasaulē. believe it with every Un fiber. es tam ticu of ar my katru, being. katru savu šūnu. Except God did not say it that I'm the light. Ja Dievs nebūtu teicis, ka es But esmu he said it. gaisma, bet viņš to teica, So I just do what he says. tā kā es vienkārši daru, ko viņš ir teicis. Arise Celies and shine, un for your spīdi, light has come, jo tava gaisma and ir the glory of the atspīdējusi. Lord has risen upon you. Un tā kunga godība ir atspīdējusi pār tevi. He says, darkness will fill the face of the deep, Un viņš saka, ka tumsa piepildīs, but your light shall Zem. shine brighter. bet tava gaisma spīdēs spožāk. So the church is not going down Draudze negrims, as a weak organization. kā vāja organizācija. The church will be lifted up by Jesus in power and in might. Tās pacelsies Jēzus spēkā un varā. And some of us do not have any other agenda Un mums, daudziem no mums nav citi except to plāni, see these prophecies kā fulfilled. tikai ieraudzīt šos pravietojumus, kas If piepildās. it's to fast, we will fast. Ja vajadzēs gavēt, mēs Pray, gavēsim. we will pray. Lūgt, tad mēs Post lūgsim. on social media, we will post. Ja vajadzēs kaut ko publicēt sociālajos mēdījos, tad Every mēs to darīsim. instrument will be used in this end time. Every Šos instrument. beigu laikos katrs instruments tiks lietots. I will send our media team for professional media courses. Un savu mēdīju komandu es sūtīšu uz profesionāliem mēdīju kursiem. I will send our soul healing ministers to professional soul healing Christian psychological courses. Un dvēseles dziedināšanas un atbrīvošanas komandas sūtīšu uz profesionāliem psihologiem As we mācīties. go on, we'll bring our worship team together, get professional training for everybody. Un arī slavētāji profesionāli mācīsies. They already are professional themselves. Nu, daudz no viņiem jau tādi ir. So there will be this church. Šī draudze. Why am I saying all of this? Kāpēc es to visu saku? I'm not supposed to be revealing notes. Man nevajadzēja atklāt, kas man viss pierakstīts. This church Šī will draudze create courses of how to run churches for other churches. radīs kursus, kā vadīt draudzes priekš citām draudzēm. How Šie kursi to walk būs. in power, Kā staigāt spēkā, integrity, godīgumā, excellence. izcilībā. Why? Kāpēc? The Lord is my Jo shepherd. tas kungs ir mans gans. Verse 2 says, Un otrais pants. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. Viņš atspirdzina manu dvēseli un veda mani pa taisnības ceļiem savu vārda dēļ. Look at the sequence. Skaties, kāda ir šeit secība. He is my shepherd. Viņš ir mans gans. When I know that, Kad es to zinu, I give him the right to lead me. es dodu viņam tiesības mani Then, vest. where does he lead me? Uz kurien viņš man ved? He leads me into green pastures. Viņš mani ved zaļās I'm not going there myself. ganībās. I'm not going there myself. Es pats turien nedodu. He's leading me into green pastures. Bet viņš mani uz turieni ved. That's how much he wants me to have peace. Tik ļoti viņš grib, lai es esmu mierā. Then he leads me beside still waters. Viņš mani ved pie mierīgiem Why? ūdeņiem angļu valodā. Why? Kāpēc? Because this is a place of healing. Jo tā ir vieta, kur jāsaņem Verse dziedināšana. 3 says, Un trešais pants. He restores my soul. Viņš atjauno man dvēseli. Real soul healing starts from the place of stillness. Real soul healing Īstā dvēseles dziedināšana starts from the place of stillness. sākās tur, kur ir miers. He restores my soul. Viņš atjauno man dvēseli. He leads me in the path of righteousness. Viņš manis ved taisnīguma spēkā. I don't have to try to be righteous alone myself. Es pats necenšos būt taisns. He's leading me into this path of righteousness. Viņš mani ieved šajā taisnīgumā. Why? Kāpēc? For his name's sake. Viņa vārda dēļ. Because it's important for him Jo priekš viņa tas ir svarīgi. that you are at peace. Ka tu esi mierā. It shows something about him Tas kaut ko parāda par viņu. that you are at peace.
kad tu esi mierā. Yea, though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil. Jeb šis arī staigāja tumšā ielā, taču ļaunuma nebīstos. For you are with me. Jo tu esi pie manis. Your rod and your staff, they comfort me. Tava gana vēzda un tavs gana zīzls mani iepriecina. You prepare a table before me in the presence of my enemies. Verse 5. Tu klāji man galdu maniem ienaidniekiem redzot. Look at this. Skatieties, He prepares a table in front of my enemies. viņš klāja galdu maniem ienaidniekiem redzot. All right, we are eating together with them. Nu, vai arī es ēdu kopā ar viņiem. But at any time, they could attack me and kill me. Bet jebkurā brīdī viņi var man uzbrukt un nogalināt. What do I have Kas man ir? that protects me? Tas mani pasargā. That my enemy is sitting on my table Kā ienaidnieks sēž pie mana will galda, not decide and just kill me instantly. bet viņi var jebkurā brīdī man vienkārši The nogalināt. next line, Un nākošais you pāns. anoint my head with oil. Tu svaidi ar eļļu manu galvu. There is an anointing Ir svaidījums, that shuts the mouth of the lion, kas aizver lauvā mutes. even when the lion is hungry. Pat ja lauvas ir izsalkuši. You can be in the midst of evil Tu vari būt ļaunuma vidū, and no evil touches you un ļaunums tevi neskar. because of the anointing on your head. Te ir tā svaidījuma, kas ir pār tavu galvu. There is an anointing Ir svaidījums, that makes you untouchable. kas padara tevi neaizskaramu. He says, my cups run over. Mans kauss ir And piepildīts. verse 6 says, Un 6. pāns. surely goodness, mercy shall follow me. Tiešām labums un žēlstība man pavadīs. I like the word surely. Tiešām man patīk šis vārds. It means there is no doubt. Tas nozīmē, ka nav There is no šaubu, guess. nav nekāda minēšana, It's for sure. ka tas ir tiešām. Goodness and mercy follows me. Labums un žēlstība man pavadīs. I'm not following them. Es nesakoju They viņiem. follow me. Viņi seko man. And not for one day, not for 2 days. Nevis vienu vai divas All dienas, the days of my bet life. visu manu mūžu. Why? Kāpēc? Because of my positioning Jo de tā, kur es in the atrodos, place of stillness. miera vietā, And who is with me? un de tā, kas ir ar mani. God, Dievs, my shepherd. mans gans. I wrote here, Un es šeit pierakstīju. healing starts from a place of rest. Dziedināšana sākās no miera vietas. Healing starts from a place of rest. Dziedināšana sākās no miera vietas. And last scripture for today, Un pēdējā rakstvieta šodien. Mark 4, Marka 4, 35 to 41. 35, no 35. līdz 41. pantam. Mark 4, 35 to 41. Marka 4 no 35. līdz 41. pantam. I feel like somebody should just say, I'm anointed, I'm anointed. I'm anointed. Just say, I'm anointed. Saki, es esmu I'm anointed. svaidīts. In 2026, 26. the gadā anointing of God is on my head. Dieva svaidījums ir pār manu galvu. The anointing of God is in me. Dieva svaidījums ir manī. The anointing of God is working through me. Dieva svaidījums darbojās caur I mani. am untouchable Es esmu neaizskarams, because I am anointed. jo es esmu And svaidīts. everything I touch Un viss, kam es pieskaros, is anointed. kļūst svaidīts. Goodness, Labestība, mercy žēlstība follows me man seko, man day pavada and night. dienu un nakti. In the beginning of this year, Šī gada I sākumā rejoice. es priecājos, In the end of this year, šī gada beigās I will rejoice. es priecāšos. In the name of Jesus. Jēzus vārdā. If you believe it, shout amen. Ja tu tam tici, tad sauc āmen. Thank you, Lord Jesus. Paldies, Tev, kungs, Jēzu. Malabasiaba. Anything you say, Viss, ko tu saki, that's the way you agree with God. tas ir tas, kam tu piekrīti And where there- saskaņā ar to, ko Dievs And saka. where there are 2 or more witnesses, something is established. Un ja 2 vai vairāk liecinieku klātbūtnē kaut kas tiek nostiprināts. Yes. Mahelo vehonesia. Mark 4, 35 to 41. Marka 4 no 35. līdz 41. pantam. On the same day when the evening had come, he said to them, let us cross over to the other side. Un viņš tiem saka, tajā dienā, vakarā metoties, pārcelsimies uz viņu malu. I have a message on this. You should find it on the internet, the other side. Un man ir šī svētruna, ko jūs varat atrast internetā, kas saucās pārcelsimies The other side, just pārcelsimies uz viņu malu. because when you decide to move forward, Jo, kad tu pieņem lēmumu iet uz priekšu, when you decide to move to the other side, doties uz otru krastu, Satan throws everything he has. Sātans metīs visu pret tevi. But today I'm not focusing on that. Bet šodien mēs uz to neskatīsimies. 36. 36. Now, pants. when they had left the multitude,
Un ļaudis atlaiduši, they took him along in the boat as he was, tie viņu ņēma līdzi, and other little boats were also with him. tā ka viņš laivā bija, And a great windstorm arose, and the waves beat into the boat so that it was already filling. un citas laivas bija pie viņa. Un liela vētra cēlās, un viļņi gāzās laivā, tā ka ūdens jau piepildīja laivu. But he was in the stern asleep on a pillow. Un viņš gulēja stūras galā uz spilvena. The writer even adds the pillow to it. The writer adds the pillow to it. Jā, interesanti, kad tas, cilvēks, kas šo pierakstīja, viņš arī pierakstīja šo, ka tur bija spilvens. He wants you to know how deep Jesus slept. Jā, tas ļoti svarīgi, viņš gribēja izdarīt uzsvaru uz to, ka cik dziļi Jēzus bija iemidzis. Maybe it actually happened like this. Nu, iespējams, ka tieši tā arī tas bija. Jesus did not sleep with the pillow before, Ka līdz šim Jēzus negulēja ar spilvenu, but when the storm begins to move, bet kad sākās vētra, he took pillow and added. tad viņš paņēma spilvenu. It's not in the Bible, that's just my fantasy. Nu, es tā vienkārši pie sevis tā domāju. But it's possible. Bet tas ir iespējams, Bībelē tas nav rakstīts. So, and they awoke him and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? Un tie viņu modina un saka viņam, mācītāji, vai tu nebēdā, ka ejam bojā? Then he arose and rebuked the wind and said to the sea, Peace, be still. Un uzmodies viņš apsauca vēju un sacīja uz jūru, klusu, mierā. Peace, be still. Klusu, mierā. So a man has the ability to speak to a storm. And the storm is still. Cilvēkam ir spēja runāt uz vētru un tur viss nomierinās. And that man says, Un šis cilvēks saka, as he is, so we are. kā viņš ir, tādi arī mēs esam. There is an ability to bring the stillness from within us into our environment. Tas nozīmē, ka arī mūsos ir spēja vidē atnest šo mieru And the Bible says, visapkārt. the wind ceased and there was a great calm. Un vējš nostājās un iestājās pilnīgs klusums. Listen to this. Paklausieties šo. The words that come from your mouth are powerful. Vārdi, kas nāk no tavas mutes, tie ir spēcīgi. There are situations where you cannot lay hands on those situations. Ir situācijas, uz kurām tu nevari uzlikt rokas. You can't lay hands on the wind. Tu vari uzlikt rokas vējam. Boom! Receive it, wind. Vējš saņem. No. Nē. There are places only words can go to. Ir vietas, uz kurām var doties tikai And vārdi. Jesus knew Un Jēzus zināja, that with the word he created. ka ar vārdiem viņš radīja. The whole earth was created. Ka visas debesis un By zeme the word. tika radīts ar vārdu. So one of the tools you would use this year Tāpēc viens no instrumentiem, ko tu lieto šajā gadā, is the mouth. ir tava mute. In any situation, Jebkurā situācijā. refuse the works of the enemy Atsakies no vēlna with darbiem your mouth. ar savu mute. If you have to repeat it many times, peace, be still. Ja tev ir to jāatkārto vairākas reizes, tad to dari. Miers, esi mierā. If you have a child that gives you trouble Ja kāds bērns tev nedod mieru, when they're sleeping, kamēr viņš guļ, put your hand on them. uzliec rokas Peace, viņam. be still. Miers, esi mierā. Speak into their lives. Runā viņa dzīvē. Call your businesses out and say, peace, be still. Runā uz savu biznesu. Esi mierā. Verse 40 says, Un 40. but he said to them, Un viņš uz tiem why are sacīja, you so fearful? kam jūs esat tik bailīgi? Fear takes peace away from you. Bailes paņem prom mieru no And tevis. the opposite of fear Un pretstats bailēm is faith. ir ticība. So once you have faith, Ja tev ir ticība, you fix peace back immediately. tad miers atgriežas uzreiz. Fear takes it away, Bailes peace away. to paņem projām šo mieru, faith brings peace back. un ticība to atgriež. So he says, how is it that you have no faith? Kā jums nav ticības, viņš saka. And they feared exceedingly Un tie ļoti izbijās. and said to one another, Sacīja savā starpā. who can this be? Kas tas tāds? You see, the person beside you Cilvēks, kas tev ir blakus. might be someone so powerful Viņš varbūt ir tik spēcīgs, and you do not know bet tu to nezini. because they have not started to speak. Jo viņš nav sācis runāt. When they start to speak, Kad viņš sāks runāt, you will ask the same question. tu uzdos to pašu jautājumu. Who can this be? Kas viņš tāds ir? Who can this be? Kas viņš tāds ir? When this grace is upon your life, Kad šāda žēlstība ir pār tavu dzīvi, you become a mystery. tu kļūsti par noslēpumu. Who is this person?
Kas ir šis cilvēks? Who can this be? Kas viņš tāds ir? That even the wind and the sea obey him. Ka pat vējš un jūra viņam paklausa. The wind and the sea obey him. Ka pat jūra un vējš viņam paklausa. It means, and I like the Latvian word paklause. Very nice. Jā. It's from the word klauset, yeah? To hear. What is to hear? Jā, man patīk, man patīk latviešu valodā šis vārds paklausa, kas ir tā kā dzirdēt. По-английски это как бы подчинили, да? To obey, to bow. По-латински это послушали, то есть hear him. Jā, If I'm correct, yeah? tu klausi. Klausies un klausa. Whatever that can hear, if anything that can hear means it has hearing faculty. Visi, kas dzird, tas nozīmē, ka viņiem ir spējas kaut ko sadzirdēt. The Bible says, Un Bībele saka, and listen to this, go paklausieties into šo. the world and preach the gospel Ejiet un sludiniet evaņģēliju visā pasaulē. to every creature. Visai radībai. So that means Tas nozīmē, every creature ka katra in radība itself sevī, has the ability to hear me. viņai ir spēja mani dzirdēt. The walls in this building can hear me. Šīs sienas var man The dzirdēt. trees outside can hear me. Koki var man dzirdēt. We have practiced stopping rain many times when we were in Russia. Un, kad mēs bijām Krievijā, mēs daudz reizes trenējāmies apturēt lietu. 80% of the time we stop rain. Un 80% gadījumā tas mums Rain, izdevās. you hear us. Lietus, tu mūs dzirdi. We go in the morning, we pray for 4 hours. Un Kalabasha. mēs no rīta devāmies mežā un lūdzām 4 And stundas. then we are waiting for the rain to come. Un We are waiting for the rain to start. mēs gaidījām, ka sāks līt lietus. And once it starts, we say, you are stopping now. Un kad sāka līt lietus, mēs teicām, apstājies, nelīst vairāk. The Bible says, Un Bībele saka, creation is waiting for the manifestation of the sons of God. ka radība gaida, kad parādīsies Dieva dēli. Things that are created, they are waiting Lietas, kas ir radītas, viņas for the gaida, manifestation of sons of ka God. parādīsies Dieva dēli. So if Jesus spoke to the wind, Ja Jēzus runāja uz vēju, don't see me as a strange person neskaties uz mani kā uz savādnieku, when I speak to rain. kad es runāju uz lietu. You see? Saprotat? Thank you, Jesus. Paldies tev, Jēzu. We have so much power. Mums ir tik daudz spēka. And our problem is Un mūsu problēma we ir, give up too easily ka mēs pārāk ātri padodamies. because we are a generation that wants things very quick. Jo mēs esam tāda paudze, kas ļoti ātri grib kaut ko dabūt. But to enter into this realm, Bet, lai ietu šajās sfērās, into the manifestation of this realm, kad mēs sākam izpausties šajās sfērās, sometimes it takes time vajadzīgs laiks dažreiz, to mingle with God, lai būtu vienotībā to ar Dievu, become that man. lai kļūtu par šo cilvēku. And many of us, Un daudzi no once mums, we pray, kad mēs lūdzam, ask for bread, mēs prasām maizi, ask for milk, prasām and we pienu, don't get it, un mēs to nedabūjam. we give up. Mēs padodamies. But prayer in itself Bet pati is lūkšana, not for bread and milk. viņa nav priekš piena Prayer un is maizes, a weapon of warfare. bet tā ir kara ierocis. Through prayer, people become like God. Kā caur lūkšanu cilvēki kļūst kā When the Dievs. snake beat Paul, Kad čūska iekoda Pāvilam, they look at him. viņi skatījās uz viņu. This is a God. Viņš ir Dievs. God says Un Dievs saka to Joseph, Jāzepam, I have made you a father unto Pharaoh. es tevi esmu padarījis par tēvu priekš faraona. It's a level of authority. Tas ir autoritātes līmenis. Moses says, Mūzes saka, he has made me a God unto Pharaoh. ka viņš ir padarījis man par tēvu priekš faraona. Not father, God. It's G, small letter G. Ka Moses said that ka viņš ir himself. darījis mani par Dievu faraona acīs. Moses said that himself. Mūzes pats to teica. These are men that have met with God. Tie ir cilvēki, kur satikās ar So Dievu. Jesus spoke Jēzus runāja to the wind, uz vēju, and the wind responded. un vējš He reaģēja. spoke to fishes. To Viņš fishes. runāja uz zivīm, And fishes came out. un zivis And he parādījās. says in John 14:12, Un Jāņa 14:12 viņš saka, the works I did, tie darbi, ko es you darīju, will do. jūs darīsiet And greater works than this, kaut ko vairāk nekā you will šos, do. nekā to, ko es darīju. We are not moved by the flesh. Mēs, We are not moving by the mēs flesh. nedarbojamies miesā. The scripture
is boiling. Vienkārši raksti vārās Jeremiah mūsos. says it's like fire burning in my Kā Jeremijs bones. saka, ka tas tie deg manos kaulos kā uguns. God puts the word inside the mouth of Jeremiah. Un Dievs ieliek savu vārdu Jeremijas And he mutē. says, with these words, Un saka, ar šiem vārdiem you can uproot, tu vari izraut, you can plant. tu vari iedēstīt. So I can be in my room, Es varu būt savā istabā, and with the word of God, un ar Dievu I vārdu can uproot, es varu izraut, I can plant. es varu dēstīt. There is a testimony that you shared during the prayer time. Ir liecība, ar ko es dalījos. I don't want to share it on the screen. I Un want to es share it online. to tiešraidē negribu. But in this nation, Bet šajā tautā I believe our prayer uprooted something. es ticu, ka šī lūkšana kaut ko We izrāva. prayed about it on Thursday. Mēs kādā ceturtdienā mēs Within 2 lūdzām. weeks, Pēc 2 nedēļām everything in that area was shaken. viss šajā jomā ir izmainījies un satricinājies. Malikosi paradia. I will not say what it is online, Un, es tiešraidē to neteikšu, but par that's ko the ir. power of the word. Bet tas ir vārda spēks. God was jealous, Dievs bija greizsirdīgs, and we felt that in our un hearts, mēs to sajūtām savā sirdīs. and we put it in prayer. Un mēs to ielikām lūkšanā. And the next week, Un nākošajā one thing nedēļā happened. jau kaut kas sāka The notikt. following week, another thing happened Un vēl pēc nedēļas vēl kaut kas in the notika same area. tajā pašā jomā. And you tell me there is no God. Un pasakiet vēl, ka Dievs nedarbojās. That is why this year, Tāpēc šajā gadā my greatest pity is for people that comes to attack you man žēl tos cilvēkus, kas tev grib uzbrukt, because you are resting jo tu būsi mierā and God is fighting. un Dievs karo. It is not a good position for them to be. Tā nav laba pozīcija, kur atrasties. The last word I wrote here, 2 words, Un 2 sentences. un pēdējie 2 teikumi, ko es gribu nolasīt. Living by faith guarantees rest. Dzīvošana ticībā garantē mieru. If you want a guaranteed rest, live by faith. Ja tu gribi garantētu mieru, tad dzīvo ticībā. And lastly, Un pēdējais, stay away from anything that puts you in a state of unnecessary and avoidable stress. izvairies no visa, kas tevi nostāda nevajadzīga un novēršama stresa stāvoklī. This is your own way to partner with God. Tas ir tavs veids, kā sadarboties ar Dievu. Some of you will start to learn how to say no to some things. Kādiem no jums jāmācās, kā pateikt kādām lietām nē. Say no to some calls. Pasaki nē kādiem zvaniem. Because there are some stresses that are avoidable and unnecessary. Jo ir stresi, no kuriem var izvairīties un kuri ir nevajadzīgi. Because the rest of the mind starts with the rest of the physical body. Jo miers prātā, viņš sākās ar to, ka mūsu miesa ir mierā. In this year, Šajā gadā plan the time ieplāno laiku. the way you plan to eat and to shower. Tieši tāpat kā tu plāno, kad ēdīsi, kad iesi dušā, Imagine, iedomājies, we are so busy, ka mēs esam tik aizņemti. but we have time to shower. Bet mums ir laiks iet dušā. We are so busy, Mēs esam tik aizņemti. but we have time to eat. Bet mums ir laiks paēst. Spend this year creating the time to be with God. Ieplāno un radi tā, lai tev ir šis laiks ar Dievu šajā gadā. And God will be with you. Un Dievs būs ar tevi. He's always waiting. Viņš vienmēr gaida In Jesus' name. Jēzus vārdā. Amen. Amen. Thank you, Lord. Paldies, Tev, kungs.